Odlazimo. Ovo je za vas. Jesu li to pare? To je račun za moje usluge. Malo mesta, molim. Ja sam takva budala. Otara sam Sunder Boba, najbolje kroštilđiju kog sam ikad imao. Sva sam izgubio. Gospodine Kraba! I dalje mi se priviđa njegov glasić. Gospodine Kraba! Okej, sad se plašim. Gospodine Kraba! Prokleto bilo njegovo izdrugivanje. Sunder Boba! Pozdrav, gospodine Kraba! Sunder Boba, dečače, vratio si se. I doveo si mušterija. Hoćemo pljeske! Gospodine Linjuslave, sve dobro što se dobro svrši. Vratila mi se stara siromašna odvratna klijentela, ali došla i nova bogata i odvratna klijentela. Ponovo sam u poslu. Možete li barem stolove da im date? Nema šanse. Vidiš, naučio sam da se lojalnost muštarija ne kupuje otmanim stolovima, uvrnutom hranom, čak ni higijenskim uslovima. Odstupe i jedi svoju. Ne, samo dobrom hranom, spremljenom s ljubavlju. Jel tako, Sunder Boba? I nego šta, gospodine Kraba?